Rivatsira Mafhungo SABC Vapano Clan Park Johannesburg 3 Mafhungo maurani ngashino Tshivenda care Paramende idopfa begedaho nga khumbelo ya President Cyril Ramaphosa malugana khonadzeo dza uri babviswe tshiduloni to establish an ID number. Who did you ask? You had to have dug within CI to establish Mrs. Mukwele's ID number, which you reflected there when you made a request to BMW. Utholiwa Brigadier Bodineo Mukwele zobudziseswa kha commission ya Matlanga namusi. Namusi ofarwa mushumo wa uelelwa mtambi wa bola Jayden Adams. Everyone is on the same page. As I said, we know what's at stake. We're all working to one goal, qualifying for the World Cup first, and then definitely working towards becoming African champions again. Timu ya banyana ili ba Morocco kha mitambo ya African Cup of Nations ya bafumakazi. Ndi madekwana rivatsira Mafhungo pano kha SABC 2, SABC Plus na khale haye khariverothe. Paramende ido dibabe gedaho arali chidokwame yanga khumbelo ya chihadu ya President wa shango Cyril Ramaphosa ya utodo imisa mushumo wa komiti yotiwaho usedzurusa khonadzeo dza uri babviswe chidzuloni muhaturi wa khothe khulwane ya Western Cape bo Andre Lagrange badonekedza khathuro yabo marugana phungo ili likwama President Ramaphosa komiti ya paramende yotiwaho usedzurusa khonadzeo dza uri bangabviswa chidzuloni khathina mahoro a EFF, ATM, MKP na UAT. Presidency approaches its work every day. Varamera va President Cyril Ramaphosa vari nawo huna vutanzi vune afareya uri President vati ofindula kha fungo la mulandu wa bulasini yavo ya pharaphala. Fedza zwiamburi maitela komiti ini asedzana na zwo ubvisa President chidroni tobvela phanda. If the test is merely whether there is a prima facie case against the president, then it would be a very artificial exercise to take these newspaper articles, hearsay statements and the like, and simply ask oneself, as one does for prima facie purposes, is there evidence here which, if true, would render the president guilty of serious misconduct? Ramele walhoro la MKP na UAT vodali mpofu. Vari va Ramaphosa banga chinyala dzina arali havi bza thanzi kha komiti vari una zwisolise yaho kha khanedzano dzezaitwa khothe. The intervention of this court must be on the basis that there might be some irreparable harm which is undefined, which might happen, because it cuts both ways. Mr. Trenkov correctly says, and Justice Lekhanse put that to me, but the president says he has put his version out there. But so has Mr. Fraser. So has all the people who are supposed to defame him. So what is it? So the damage is done. Mosikothe ichibva mudzulaphanda wa komiti isizana naona zvo ubvisa President chiduloni wa makashulegana. The work of the committee so far as the preparatory work, so the appointment of the evidence leaders, the preparation of the witnesses, the finalization of the terms of reference, and all the work, they are not seeking to interdict it. Wamakashule vari chipikara cha paramende avajeneleli kha maitele ya komiti evari araluna lihoro line la khovona vutudza lingasvikisa likomedzwa paramendeni. Tsedzuruso za msedzurusi muulwani wa chimiswa cha ulwana buchinyi cha IDEC Brian Padiachi marugana na mabaribari aurihoba na ujenelela kha utholi wa mdzulapo Brigadier Bodineo Mukwele kha khetekanyo ine yashumana na zvabusebi kha buchinyi dzambi ungadzo phanda commission ya tsedzuruso ya Matlanga izwi zvikhoda musi commission iyi yoisa matwa yothe kha chimiswa cha IDEC chine chakulibana na mabaribari ausachimbidza zvithunga ngona. I can't find anything else that tells me about Mrs. Mukwele in the docket and her employment at BMW until I come across this section 28. And I assume that if that is the case, you were in exactly the same position on the 31st of January 2025. All you knew was her name and BMW. And remember, the target is to determine whether or not there was manipulation of processes within SABC.
Yes. And I'm trying to understand, why do you start at BMW with these specific documents? To establish an ID number, who did you ask? You had to have dug within CI to establish Mrs. Mukwele's ID number, which you reflected there when you made a request to BMW. You could have gotten it in exactly less than an hour from the National Commissioner. It cannot be that the answer is that when you investigate, you talk to people, unnamed people, you get sources, and this is nothing complex. You're just establishing a starting point, surely. Colonel. Can I answer you? Please do. Thank you. We can say a whole lot of things here of how we should conduct our investigation and on what authority and etc. I use my powers of authority when I require them to subpoena people or subpoena documents. But within investigation, let me use the word that you use, Counsel. Snooping is part of investigation. You snoop. I cannot say, I did something wrong. I proceeded with it. And that is the honest thing that I'm saying. I'll tell you that you actually did do something wrong. You get the A1 after the briefing by your chief, which I'm sure did not tell you much. You then get the A1, which you've agreed when Ms. Silva was questioning you, that it is sparse. Here's what was wrong. Yes. You have this A1, it's sparse. It should have triggered in your mind, what was referred to us in the first place. Milandu yote ine yakoweswa sejeni wa mapolisa ane yakoshuma kaketekanyo ya ulwana buchinyi odzuzanyiwaho emiswa oshuma bofani nkosi yokubanganyiwa yabachitu chitihi une yakusuzuriserwa kote kurane ya Pretoria bonkosi bosenga kote Magistrate ya Tshivenda Limpopo namusi une bakoweswa milandu mibili ya unyadza mashumira mrayo utsha kati na bufura aba bonkosi bofarwa nga mwezi wa shundunthule ngambrazune hapfi bobvisa dokete na butanzi dita mu ofisiri muulwana wa mapolisa ngeshitichini cha mapolisa cha Tshivenda mingwami na yoperaho Mafhungo SABC Lutendo Bobodi udana mubiko ndikoliwa chothe ndi zwone Sergeant Bofani Nkosi bodivana dza khothe ya Magistrate ya Tshivenda dwala na musi malugana milandu ine hapfi bo edzando musi vha tshi ḓita mu ofisiri muulwane tshipolisani vha tshi ḓa pano police station kana tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Tshivenda he vha ḓo wana hanefho vha dzhia dokhethe i kwamaho mulandu wa muthu o farwaho uri ova a tshi khou phaḓaladza mbanje na zwithuthubi hanefho mulandu ono vho ḓo ḓivhonadza na musi fhedzi kha musi ndi thomeni zwi sumbedza uri ri nazo vha Mafhungo a ri ngo tendelwa uri ri nga hasha mulandu wonoyu khothe yo sumbedza uri khumbula yashu ya unga dzhena khothe uri ri kono hasha mulandu hounoni yo lenga hune a ri ngo kono dzhena fhedzi zwine ra zwi ḓivha ndi zwa uri mulandu wonoyu wo pfukisela phanḓa nga ḓuvha ḽa vhu22 ḽa uno ṅwedzi hune havha ḽa vhuṋa ḽa vhege ḓaho milandu yeneyi yo ṱanganyisiwa zwino yo ita nganda nthihi na miṅwe milandu ine vha khou livhana nayo vha tshi zwi ḓivha zwa uri miṅwe milandu ine vha khou livhana nayo ngei Pretoria ndi ine ya kwama vhuḓifari vhu si yavhuḓi zwi tshi ḓa kha mafhungo a zwigidi na mafhungo a zwithuthubi na zwiṅwevho zwithavhane zwa muvhuso honeha mulandu wonoyu ene milandu i tshi ḓo sengiwa haningei nga heḽinoni ḓuvha ḽa dzi 22 ḽa ṅwedzi wa Fulwana huno uri muimeli wavho vho Khethani Suhana vho ḓo kombetshedza uri kana vho ḓo amba uri ho mulandu i kha uye haningei ibe mulandu muthihi na miṅwe milandu ine havha vho Sergeant Nkosi vha khou livhana nayo milandu yeneyo i ḓo ya phanḓa nahone vho Nkosi vha kha ḓivha ngomu tshiṱokisini u bva fhano khothe ya Magistrate ya Tshivenda nṋe ndi pfhi Lutendo Bobodi ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana tshifhingani tshiḓaho Arikolivu wa mubigo noyo kha ubva kha Lutendo Bobodi Mafhungo SABC mathina zwa zwino vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hosikale ri tshi bvela phanḓa Riko dobafu batanganiza pano ke SABC2, SABC Plus na Kalihaye karvele panda.
Badzulapo ba mafarafara nda Bakersford vunduni la Limpopo bodiphatela muratho une ba wela ngawo mulambo wa Tuvadze. Muratho uyu wopatiwaho nga mazenge kati na matanda u thusa badzulapo aba uri ba kono ya wana tshumelo kliniki ine aba vhuponi ha Taung hune aba seli ya mulambo uyo. Uyu muratho wopatiwaho vhege tharu dzo fhelaho wo dovha hafhu wa thusa vhafumbiswa bebe babe mirunduni dzithavhani seli ya mulambo. Ba masipala wa Fitakhomo Tuvadze bari fhungo la badzulapo abo bo lipfukisela ntha kha bahulwane ba muvhuso wa vundu. Muratho uyu wa tshifhinganyana une wa kholepalepa wo fhaṱiwa nṱha ha mulambo wa Tuvadze une wa fhandekanya mivhundu mivhili. Mazenge ono ṱahalaho o tikiwa nga matanda ane a ita phosho i sumbedza uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea. Fhedzi naho zwo ralo izwo a zwi khou vhuya zwa thithisa vhadzulapo u wela nga kha muratho uyu une wa ṱumanya muvhundu wa Taung na mafarafara. I was going to a clinic because it is winter now. I was feeling I'm catching flu. So this bridge helped me because from Mafarafara to Town Clinic is about 1 hour 80 minutes. It is the local clinic that we had compared to Bakersford because to Bakersford is about 30 kilometers. Mupati wa muratho uyu botaisa uri boshumisa masheleni sa swiki na zwigidi zwivhili. I take my bike and then to transport those pools here, and then we start to join them, and then we go to the hardware, buy the bolts and the nut also, and then you use the board to bolt the hole, and then we join it, and then you use the chain block to pull out until on the other side. Vhadzulapo bari ndingedzo dzavo dza nyambedzano na muvhuso nga nḓisedzo ya tshumelo a dzi ngwanwa mitshelo. When we engage with the government, they don't listen to us. Yesterday, we went to Pagani Morezele, regional office, relating to such issues. They didn't even listen to us. Ba masipala wa Tuvadze vari vho livhisisa khumbelo ya uri vhadzulapo vha mafarafara vha fhaṱeliwe kiliniki. The undertaking that was made by the office of the mayor was that he would go and speak to the office of the premier as well as MEC for health in the province, MEC Mashego, to say how can we best assist the community of Mafarafara to ensure that they don't find themselves, as they are saying, crossing that particular bridge. Vhadzulapo vha khou vhiledzwa nga uri muratho uyu unga vha khombo vhukuma musi mvula dzi tshi thoma. Mutambi wa matambya adibeyaho vhukuma fhano Afrika Tshipembe vho Siputla Sibogodi boloba kha tshitatamennde tsho bviswaho vha muṱa vha khou khwaṱhisedza uri vho Sibogodi boloba madekwe nga murahu ha thaidzo dza vhulwadze ha swigiri. Ava vho Sibogodi vho tamba sa vho Kenneth Mashaba kha litambya la Generations he vha dovha hafhu vha tamba kha matambya ononga Rhythm City, The River, Scandal khathihi na maṅwe manzhi. Musi ri khou bvela phanḓa vhatambi vha bola vhagudisi vhatshimbidzi khathihi na vhatikedzi nga u angaredza vho dzhenelela mushumo wo elelwa mutambakati wa Mamelodi Sundowns khathihi na vhafana Jayden ngei Stellenbosch. Uyu mutambi o huliswa vhukuma kha zwine hapfi o vha na vhukoni vhu mangadzaho khathihi na u ḓiṱukufhadza zwine zwa vha zwiga zwihulwane kha vhatambi vhaswa uri vha bvelele. Kha mushumo wa tshihumbudza wa Jayden o ṱaluswa sa mutambakati we a vha sa dzimi bola nahone ena vhukoni. Vhatshimbidzi vha bola, vhatambi, vhagudisi na vhaimeleli vha madzangano o fhambananaho vho hulisana u ṋea ṱhonifho Jayden u tou bva kha PSL, Safa, Stellenbosch FC vho ambesa zwivhuya nga hae. We all mourn a young life and a promising career that was cut tragically short. To the Adams family, please know that you do not walk this difficult path alone. At just the age of 25, he had already achieved or reached heights many of only dream of. Yet his journey was cut heartbreakingly short, leaving us to grapple with how fragile and fleeting life truly is. Vatambi ngayo bva kha Mamelodi Sundowns vari vha ḓo dzulela u mu elelwa misi yoṱhe.
He was so quiet, respectful, humble. Sometimes you wouldn't even know that he's in the room. But like I mentioned, his smile and his laughter and his happiness, could lighten up any room. And then the quality, that he had on the field. mushumo wothe wa mbulungo ukulavhelelwa farwa nga ḽa 25 ḽa uno ṅwedzi wa Fulwana. zwa zwino ri vhatsela mafhungo zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 42 cents, pondo ndi 22 rand 14 cents, euro ndi 18 rand 79 cents, pola yone ndi 1 rand 14 cents. Mikovhe phala JSE intha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,993, platinum ndi $1,639, oil songo kunakiswaho ndi $84.84 nga fagi. Sedzuluso dza u ṱola tshimo tsha vhathu vho nothaho dza 2026 FNB Retirement Insight Survey dzo wana uri phesenthe dza 29 dza vhathu vho nothaho vha khou akhamadzwa nga zwithu zwa shishi zwine vha ṱangana nazwo musi vho notha. Zwithu zwo no nga mbadelo dza dzilafho ndi zwone zwine zwa ḓuresa ngeno muthu o vha a songo ita ndugiselo dza vhuḓi dza masheleni musi a tshi notha. It's always been said that compounding interest is the eighth wonder of the world, and it's consistency on a continuous basis, and it's again just small amounts. I mean, you wouldn't think that 300 Rand a month over 20, 30 years will grow to a lot, but it's going to grow to huge amounts of money. So start today, be consistent in it. And, Warren Buffett always says, save and then spend, don't spend and then save. So put that debit order in place that your savings and your investments go off before you start getting into the discretionary spend, that you know that that's paid for already. We have to make sure that people start earlier in the retirement journey. And then secondly is to make sure that in retirement planning, we're not just considering the financial aspects, but also taking a more holistic approach that builds broader scenarios so that in the event of shocks happening or life happening, that the plan has enough buffers in place to absorb some of those shocks. Timu ya lushaka ya bola ya bafumakadzi ya banyana iko dotakuwa nga mugibera oli ba Morocco hune badojenela tournament ya chiphuga cha bugwena bafumakadzi cha Women's Africa Cup of Nations. Banyana be bathu ba chiphuga ichi mingwami nayo peraho boli banakhedu khurane tournament ni iye. Mutambakato wa banyana Gabriel Salgado arali anganengwa kha chikwadi cha Desert Ellis chine chakuliwa nge Morocco tournament ya WAFCON. Rudolo vili khae achikowa chipiḓa cha tournament iyi mafuvhalo a ṱoḓo muima phanḓa fhedzi zwa zwino o lugela u tamba tshipikwa ndi ṱoḓo dovha hafhu ita zwe zwa itwa nga gidi 2022 na u swikelela tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya FIFA. Everyone is on the same page. As I said, we know what's at stake. We're all working to one goal, qualifying for the World Cup first and then definitely working towards becoming African champions again. Murinda vuno Kaylin Swarth ndi mumwe wa vatambi vari na tshenzhemo vane va nga nangiwa kha chikwadi. We have to focus on team first. That's absolutely what everything is based on, is team first, and us as seniors, we just have to, navigate and see how we can bridge the gap between the management and the players. And I think we have such a good senior group. We are more mature now than ever. I think all the lessons we've learned, we're going to do our best to make it work as fast as possible. Because when we get to the tournament, all we want to do is focus on football. That's all we want, and hopefully we can, dissolve everything in due time. Batambi vane vakutua na timu ya banyana tournament ya WAFCON vaḓo ḓivhadzwa matshelo nga ḽavhuṱanu nga masiari vhone vha ḓo takuwa nga mugivhela vho livha ngei Morocco. Matina gomba la mudau liko tevhela na mutsho ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana a vhuḓi mafhungo a Tshivenda a hone na matshelo.
di matekwana kare mo dira bresa nyimero ya mocho ya matekwana ana mosi matekwana ano kubona na mimwe ne kuputsura nga bahari musoro sa pala pendera shango ya bubato wakati na pala zipitani za chipembe kare mo dira bresa machero hone litocha limanga chipembe yode nyimero ya mocho ya machero kutoba hapu ya suba ila mimwe kila yode ne amanda ahuna na shota zalo la mvura ina kubikwa matekwana na mosi katihi na machero kare mo dilimona rabe sisi temperature za matekwana na mosi kare tomenga vundo lashu langeno khauti lo kubikero hone mocho budi kwa puria ndi mocho wa pepo ngene doroboni wa Johannesburg atina pala Pretoria tisa futi bukuma zi temperatures rora besapala Springs atina pala Proconsprit atina hafier ne ngon aiwa macholi chicha zita konya tashika pala ka 21 kare mo disa hayani vundo ni la Limpopo rora zoro nyimoro ya mocho yimanga chibombe yote macholi chicha aiwa kwa zi temperatures zabuti zikobikwa pala Thoyando na pala Musina pulukwani zita konya tashika pala ka 24 atina handi mocho abudi pala doroboni ya Bilabila sanga pala burwa kiyani atina pala Mukopani musora sali pala na pala Tabazimina hone kobona mocho abudi waburia kare mo dira besa vundo na Mpumalanga na hone rakobikira mocho aburia matikana na musi pesia lichitaba machoro ai what's temperatures to konya pala Carolina tsachika ka 21 atina mashishi na hone ndi 21 emalahleni ndi 23 vundo ne la KwaZulu Natal na hone rakobona mocho wa phepho chikobikwa matikana ana samtho kobona pala Pietermaritzburg na pala Richards Bay Durban hone aiwa tsida konya tsachika pala ka 23 musiri rabesa hapo na kama mavundo pala Eastern Cape kobona mocho wa phepho ambrela hote pala Komani ngoba malitswa atina pala Mthatha kukombo hone aiwa tsida konya tsachika pala ka 19 kare modira besa pala Western Cape na hone rakorabela mocho wa phepho matikana na mosi pala Linesburg River Still atina pala Glen William atina pala Cape Town hone aiwa hone kobona umocho wa phepho matikana na mosi katina machero musithi rabesa hapo pala Debora Kapa nduna hone rakobona matikana na mosi tsifasi bukuma tsi temperature pala Calvinia Appington na pala Kurumani Kimberley hone aiwa ndigomba Springbok hone aiwa tsifasi bukompezi lichita adudu dera tsifika pala ka 26 atina musira sa pala Free State na hone rakobona mocho wa phepho chikobikwa matikana na mosi pala Bloemfontein atina pala Bothaville atina ha musiri chavundo la Northwest na hone rakobona mocho wa phepho wa mbrela hote pala Mahikeng atina pala Tosca risangwina pala Vryburg helino ndi komba kabe matekona bote